Zaista osjećam se zadovoljnim da smo danas ovdje se okupili, da zajedno sa udruženjem koje se potrudilo da organizuje ovu manifestaciju, a ja bi nešto na početku rekao samo par reči o ovom udruženju. Udruženje žena Centralnog Kosova Tradicija kroz vekove je neformalno udruženje, draga braćo i sestre. To je udruženje koje ne finansira ni vlada, ni republika, ni nijedna druga organizacija. To je zahvaljujući ovim entuzijastkinjama, ovim ženama, devojčicama, devojkama, njihovim roditeljima, da sve zajedno same organizuju, pripreme i okupe nas u ovaj današnji dan. Mi smo još prošle godine dogovorili i rekli da će ova manifestacija ovdje zaživjeti svake godine u mesopusnoj nedelji na mesnim pokladama, znači kada bi se ovdje okupili i tako da zajednički prvo pogledamo šta su one tokom godine radile, šta su pripremale, a i da ova svetinja, draga braćo i sestre, upravo kroz svetu liturgiju i oživi.